Bumung Swlawi by Nini are Mwngsa power of the Abo just disappointment on licensing to how. Tamo ne TTC rogi boni lage wo direct funding and home department rokha hokle. Kisala sang sang. Bumung Simi Swrai rokha Mwngsa te power ozagya abo Mwngsa ya. Abo Mwngsa wo su. Tabo khanamani TTC engkha hanai jeng tang thowai ja. ADC ni TTC engkha. Super Territorial Council. Changing of nomenclature. Bumung Swlawi by Nini are Mwngsa power ozagya abo nothing. Jeng abo just disappointment on licensing to money. How? Tamo ne TTC rogi boni lage wo direct funding and home department rokha hokle. Kisala sang sang ago. Indo Bumung Simi Swrai rokha Mwngsa te power ozagya abo Mwngsa ya. Abo Mwngsa wo su. ADC je rozak mani. Borok ni je busuk zorati department rozagani la. Ang baro bunuk gyable. Hardly 5 to 7 departments rozak manno. Hangke ba power ba Kwrwikhe na omono se jeng fight khaya nang. Nung khasi Jamatia garo borong ni bu edition rozak tongu. Borong ni aro hangke 39 departments rokal. Hangke tangi Tripura hani wakani ro only 5 to 6 departments lenero ya phago tonga kongba. Hai tongi meya. Omono se jeng right time o pal khlaye jeng fight khlai demand khlai tobana nang. Tani hoklai. Hai ne demand hi Sakha, freedom hi Sakha, hake rozagya. You have to snatch it. Sei shimana nai jeng. Hai roside sana roza side no. Hai beya. Jeng sei lai shimana na. Tani hoke. Aronyo constitutional guidelines se hake provision tongke. Nini oro kale bo constitution guidelines by donole 6, 7, 8 departments roi tong khawa. Bini oro ke whereas 39 departments. Department bangrero grangbu phaisinai chakri ni bare sinai thungdiki development ngai ta. Tani nini oro ke usakha nang tong rozak na. Bonusi masana. Governor ni thaniya chung pressure marna. State government ni thani pressure marna. Tangi chini entire ADC aso bukung barani development de bagi ke tangi isba budget ngai. Jeng okok masanai. Phabisi ditabo ADC ni guidelines ni mutabek chini borok kobangma chakri tongna nangmani. Kintu aro busi jeng wansar no se kobangko groito. Hake to rule mayable. Hake omo high rule rona se jeng sagai sanangi rohwani na. Kifilrani ra. Hai bai to jeng obong yable terroristing yable. Hai bai to jeng ugrobadi ingya. Phaidi tabo chini nangmani chini right demand no sanga thanga no se jeng kirijak. Uroponti hojak kiri. Oke hake to ungmaya. Haine bagai budget busung ma bare ronai. Tabo khanamani TTC engkha hanai jeng tang tholai jag. ADC ni TTC engkha. Tripura Territorial Council. Changing of nomenclature. Bumung Swlawi by Nini are Mwngsa power ozagya kai abo nothing. Jeng abo just disappointment on licensing to money Khlainai. How? Tamo ne TTC rogi boni lage wo direct funding and home department rokha hokle. Kisala sang samang agok mana. Indo Bumung Simi Swrai rokha Mwngsa te power ozagya abo Mwngsa ya. Abo Mwngsa wo chugya ngnai. Angkebno haya kok samania. Je rule omo hayung phaine hi samani kok se. Tabo jeng omo haike mati sanai home department no jengno rodi hima sanai tai direct funding no kaisa jengno maro. Simply changing of nomenclature Bumung Swlawi jengno Mwngsa power rolia budget allocated funds bukuno bare ma kre hinkai chini Mwngsa chugya
boroni yago yafa ngi tongnai power ngi tongnai जोंनो थोङै दंनाय ताबक थों तमा हायनो थोंनाय नोंगा जों ताङै थोंजाक दंनाय बाहाय खालायो ताबक फायदि आंते कायसा कक सामुसुमानि खालाय बलंगो थांनाय राव बाहायनो थै रावै बुमा बुफा कमांगै जायते गुस्ति कमांगै फायबाय जाला आबो बैसिबरनो उग्रपन्थी बुमुं फार आनि मते हंके बरक फ्रीडम फाइटर सि borok hano hajaknai borok rokse tamani tani borok thangkhaba homale nirok state government by India government rules no violation khamini bagai si borok ma thang nirok state government and India government nirok si constitutional laws no violate khamini bagai nirok no system ugropanthi hothai tani ke nirok bebak sini ma thaino seplagi si buino romaba nirok si rules no violate khai han bagai ani mote ke nirok si ugropanthi tabo sini borok thangmani nirok jorib khlayanango sini borok no ha bag rawano anangmani jagao wansana rokha sini borok chakri manga tongmani jagao nirok rules no violate khaye wansana no chakri supung rokha sini borok no loan kwangma rothai tongmani bazar snai rawani business center snai rawani jaga wansana snai rokha nini ani ha no seplege ani sikla rok ni no seplege boroni samung no mungkrei hangba right demand khain bagai nini constitutional guidelines ni ro violate khai to mani no niro no lama o thik khai to boni mangji borok silai marango so they are not terrorist nirok si terrorist ani mote hangke nirok si bebag laws no violate khayo haina bagai nirok si ani mote hangke terrorist okay ADC of shame na tabo faidi nini department sandi all department bohaino si governor no gerao rodi nirok sadi chini bije bubagra constitutional solution hinsabani umotrong no khobjago je nahadi जोंनो 5 departments रहो ADC o जों बबाय तां खलायनो बबाय आनि बरक उन्नति नै दे अमो हाई खलायैसि जों बनि परे budget allocation बाहायने जेनि बकुं बारानि पुल खुंसासा तांमैया अम बायके जों डेभलपमेन्ट नंगो हायने बागैनो जों ताबो जेकुनु जागावो पैलानि कक्तमाव आं साइ थांमोन wan sarok je jaga thungo no borok ni hamkrain bagi thasa angkhanke chini borok bahaino khlailai jasidi BJP IPFT Congress motha khlailai jasidi haifano o je common demand ADC no chung home department rodi ADC no chung direct finance rodi honthanio chung joto krai khaidiba chini jotto bukung barani hamkrai joto krai khaidiaranio yes ini demand khaidi assembly o gerao khaidi TTS ADC ni chini MDC tongnai rok CM tongnai rok no thangai jang gerao khai ma sanai niro ma ke bill pass khlai rodi state government ni thanio state government song pass khlai ki khlai tongo khangke state government sono bus ma sapio na chung pressure marona hai khai governor ni ro mara okay jefro governor yes nei assent ronai afro se ni constitutional solution solve ngai mle he or home department rojak sithung sinai na se kamo direct funding sithung ni suija jaga bosoi rakhai this is law okay chini bobak raja constitutional solution nei asuk je siri khop mani omotro bebak o guidelines o khop jag जों कोनो ओइनो लामाव थांया ख जों उग्रपन्थीनि लामाव थांया केबो फानो तिब्रा सा जों आसो अक लायै सामों खालाय फैमाने it is within the framework of the constitution of India खरक सबनो जों साया ख ताबो फायदि रोमान स्क्रिप्ट नि सालाय जावखा बुजाक बायखा जेनि बुरि राव रांसाक चेन राव साप्रजाखा simple chini kok no chini mani kok no chung roman horbai sune hothani se nang asuk chungna violate khaima hongkai te
Mwngsa jagao nirok narikliya. Jengno unnoti khlai thaniyo nirok Mwngsaono naiya. Okokno jeng siya dangnai. Sir, belek no hambai asu jora most important discussion, neat and clean discussion. Jeta seng ninu man ka kahima tongo. Rangsa kita huksong nai tong nerok norok bahing jeng baikya norok bo signal nani dorkar obsuk kahai. Tiprasa hamkre kogla mo tini phaile jak jeng chini logi tongo haino hai norok no sairi phiro borong bonang sar Bikon Jamatia. Sar no tai kes na musung mani ke. Neng o jagao marke no bari mention khainani saitoka je जों आहाय सानना नांमानि आबो सानजागिया सानलायनो थांजानि खेबो थानजा गरै बा खुब बाक्सा गरै फान बाक्सा गरै खा बाक्सा गरै हके सार मत बा तामो नाइ नाइ खांकै त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरनि लीडरशिप बो दाकिसासक फॉर ऑफ नॉलेज तंग तंग ना लीडिंग फील्ड तो सार न ताम साननि मुसुं प्लीज अमो सानि थांखांखे Bohayo de Klaitong, abo sung general public rabu was hui naijadi, te leader rabu was hui naijadi. Ang example roisis hanai. Ang nirono kebono hani thangya, haya honi thangya. Mizoramo, Jeffro Tien Session ni amalo. The then Tien Session was the Chief Election Commissioner of India. आज जोरावो मिजोरामो क्रिसमस नि जोरावो डिसेम्बर नि तालो बुट नै डिक्लेरेशन सफैख्या तमा यस क्रिसमस नि जोरावो ताबो फाइसदि होल मिजो बासागै केबो आबोनो प्रोटेस्ट खाइनै केरै होल मिजो बासागै यांग मिजो एसोसिएशन बासागै जतो मिजो group tongmani political group religious group joto tongmani thasa angai tongmung niro o Christmas jorawo boot rokha hangkai boot khikhlai rokha hangklai jeng mijo khorsafa boot roi not a single mujos will cost our vote suya khabolei Tien Session no government of India no tama khlai kha Tien Session, Government of India, Borogni is a notification, Loregi Matanka, Boroni order, Kohozag Rohozaka, Kitari Rohozako, Boroni order, Nirni notification, Jangmanaya. Among Katini, Christmas ni Sal, Jangadino Bud Romaya, Niro, Onodino, Kiklaidi. Government of India, accordingly. February talo vote no differ Khlainai hoka. It is very true. Among dalakok saya nirok tafon potro potrika nai naikhe nukpinai ko. Wang dala samani ko ya. Ahai ereng saghi baksa wang sumana. No, it's not that. Haini bagina. Sini Tripura hawobo. Sang omo hai eng thai. Tabo boli dar ang tamang di honai. Abo nirong busi nasdi. Nang hai mang nai nang hai man hiang salia jekono leader no seng no bahai ma ang thai abono sung sina di omus ang san musugo te pilau na ang sai thangka student organization bu binar ke kaisa khas student union ke bo kaisa no tero kro bo sinila kasak ni bu tongphu mo tha ni bu tongphu INPT nibu tongfu, sabu IPF nibu tongfu. Are why all such things? Political songsalika student organization bagjang thangka. Mizoram bohai na Congress dol hi tongo lalthanwala. Eje laldenga yak tisai phaimani silai yapari phaimani boroni group hi tong. Habon bohake student organization sakagna phayabla. Ani laldenga ni student organization group ani songsai na phayabla ni aro ni political groups tong joto hake tong khagi na yabla bo chungla political group kabama khagi na laikha student organization Swrai rok ni Phan
students are the backbone of the nation. Student rong ni bisingo kabang ma changing toy phejak. Bini hawo China hai jaga rogo. Student organization kabang ma changing toy phejak. Bosi sinirole borong ni phano se sebai rokha. Political kaiba organization sopakya student na khagit lang baikya. Nakawa sing the backbone of the nation hi humane borong singthung sebai ro baikya. Borok pilar ngi basa malia. Omo haita. Nakai ni bangina omo sang koyen musugo. Nirau zoto no sang ang to phurungmanai kogya omo nirau businadi hene ang koijago. Sir, guy have most important things the prahastani the prasarokni religion diversion. Oh, kaisa most important topics kakayo. Jora kaisa ras amoloto Christianity phaikya Christian dharma bolomberok phaikya kai borok tripura hastewo tongnani jaga mangkha tongkha Christian ni je bhab prosar au prosar khailekya borok kai tabo ani kok sum kai haise je u thansa kaglai thani nini ani hini je salainen thangtani o je rajbongshoni kaisa hnei tongrkha tai kaisa onobabe hnei tai kaisa religion ungthanglekya abo busuk joratei responsible ungi mannati prasarokni o kaglai mani khetreo sar nang obonoti special tam wansungani musung tam sanani musung please omo bo haina tasin frone leadership ni thansa mungona phainok jakphi tabok sini bororo holayo Christian hangke phatani dharma Hindu hangke sini dharma hi holai kainu nei sani thangkhangke Hindu bonang phatani na nable sini raja most probably dharma manikka boni jorawo Hindu no yachakha Kolkata wo Khlainai busuk bo 9 koti de 900 koti rowe nirok pesa kaha ke sige hapanang o history san thangya ang phunuk robo ni naiman ke bobo niro na hoimani bile jodi Christian dormono phatar hani hi ho thangkang ke Hindu dormono bo niro hake pai na hoi bile niro lo pai sina ho khop bono hai hi salai nge tabok phaisidi Christian missionary hangke bana phatar hani phaji tabo ang mono kisa clarification roni musman ang nirno singa musman ke hai Christian homani hangke boro asaiba Israel hangke boro jaga India Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, then Israel. Tabo, boro Asia continent to khob jaga. Seng boro ni boro, seng India de India ya sade. Seng behaina Asia Mahadesh ni borok na. Israel behaina Asia Mahadesh na khob jaga. Okay. Sengjetabu Christian no phatarhani dharma hi mane ang babon mune ka thoksing jagle baga phatarang langbo tongmung no ang betabo India wo tongkhangke India ni borok hungke Asia Mahadesh bisingo no khobjak we are very much within the Asia continent okay bo phatarhani dharma ya phaisidi ang baga sanin na Asia continent ni bada tumato America, North America continent, Australia, Pacific continent, hai khlaye kabang ma mahadesh tong America ni phaye sini Asia continent ni dharma si borok si na phaimane borok si bideshi dharma ong sengla sini India hawo tongwina seng Asia continent bisingo tongwina ji Christian ya samani abo bidesia
omo ang chini takhu bukhu rok no map geography and the topography a map no nai kisa kok sadi homu sukta boro Christian ba phata neng nai bo no not at all haine bagai no जों जतनो फायदि गथुब खेवा सगै सिलायै खलायलाय जागानो नों ख्रिस्टियान फाइमानि साइसका ख्रिस्टियान प्रचारक सिनि हाव सफाइमा सका हिन्दु हाफाइला ओजोकसि फेरलायमो हिन्दुबो फातानिनो ख्रिस्टियानबो फातानिनो सिनि राजासि पाइना हावै आनि सुसु तेरकसि राजबारियाव लां थांजागै माथ्लो खायै बैदा सुसैन हजागबाय yang tei dagai chojak baikha joto okra tongnai burar no tlang thangai kaisa rajbari o Sakha mathluk tlang thangai borok nugya ayang te baisa dogar tei tlang thangai borno mathluk haite kaisa ka choi roikha hai khai chowise nirong tini se khatriya ongkha hai hne si puida karai rojak bai hai khlaye borok jefro thusa khlai nuglaikha monailai se borok sapuma monailakha hana jotono jorongni janja mathluk chehara nugoi onkhe abobu phatar hani dharma no Christian si phatar hania जों गोबै कक सानि थांखा जों ओंखा एशिया महादेशनि borok ओंखे phatar hani Christian no phatar hani honai rokha soba honai ba Italy songse hothai Italy o se pop tongo bo se phatar hani dharma hi hothai America se hothai जोंबा chini Asia continent ni aroni Israel orono asai tongo Jisu जों bono yasa mala tani phatar dharma ungjaglang bo hani bangai pila o ang ma Sakha o Roman script no teibe hai kabang ma officer o ano sangkha Jamatia tangini ro bangla horof naya Christian ni bagi de Roman script na ne ano sangpro aprobang ma Sakha je no it is not the question of Christian nirongni bangla horof bai hingke chini kok borok phonetic vocabulary covering ya aboni bagi se chongnao जोंनो hate खाइमानि बागै नरनो निंदा खाइमानि बागै निरनो साजायंगै नाया आकगया आनि दफानि आनि जातिनि कक्सि थु नस्त ong थांनाय गाक्तानि बनो नानायबा नों सानो बाय फोर्स वन नायबले ह आंकबम साइ थांका सकां बहायन कवांजे बेंके कुक ऑयल चारमाया कुक वेलंगना अंगाय बॉम्बे एंग बरो बॉम्बे हि सुइमेया Bungbaying na kabang ma ang example roi thang khable pilao bahai na gaini bangai abo Christian Hindu ni bagai Christian ni bagai Roman script na akogya hani bagai ne sini je samane joto nai segen nai di vocabulary phonetic dormumbu sei bahai na ang kicha te kicha dormono tei Sakha anke buinai sirenai jolenai Haifan an kisa oroniyo silaya ni bangai ani ma phata khu bukhu Swrai khonai jotono no silaya ni bangai bu silaya ni bangai omono thaisa ang sasina nirano saya de honai sabaya saya tang jabai di phaidi tabo Christian ro hungke thika hangke hakaro pho haini bagai jat kusu Musulman robo थैखा हंखे हाकरो फौ जात को सुनि बागे हंखे जरा हिंदू तंगनाय रबो हिंदू उंग तैनो देवनाथ रबो हायनो हाकर फौ बैरागी साधु रबो हाकरो फलाय सन्यासीबो हाकरो फलाय बरलो तां थांबा जात को सुनि बागे दे हायनो बागे धर्मनो तयै contradictory kok kuthukma tongphano ang kisa omna ang phunuk samu sumani ke kisa wasolai nai na hi ang takhu bukhorono sabani kok se phaidi tabo chini Jamatia bisingo
Oino jati nola samaya. Tini Jamatia bisingo hongke. Ek bochor kaya khostorai no hongke thikhe hongke jeng hakoro phau. Oino jati no ang samaya. Tabugo bisa kaya serai thikhe hongke bono jeng hakoro phau. Tabo my question is that asrai ba Christian ni bang de phojagla. Thuruk sa basa ni bagi de phojagla. Tabo phaidi ang sa ni musukmani hingke omo wa sok laya ni kog no sang sagdo wa laya ni kog ya ano haya hawa ni kog ni bagi ang salai mania nirno haya hawa ni kog ni bang samania wa sogui nai na di nai laya no hi samani kog se phaji de tabo ngklai Jamatia bosafano devor ma bosafano ek bosor kaya khe thila ha korop phojagla hangke bo Jamatia bosaya ta hangklai devor ma bosaya bo sabani bosang na thorok ni bosa bo Jamatia bosa khamaya kho bisal laya sak jora hangke Jamatia bosa angya tani homale thorok ro ha korop phote ni ro bo pho hangke bo thorok bosa khos hangke haini bagainya jeng hai dormo nalaye humphano abono tui jeng kuthuk khe wasok silaya na haini bagainya haidi jeng tabokte kaisa amo mani ko thokok no hasina amo dormo bai related jeng ma wasok na khibuk ro bangla phaiye khibuk thang saila hapho ha raja no bule manusia sarok masapak kari thei thangbaila Mwngsa masalia hinsai ke ba bangla raja ai dungkhang nai ha homble nge hali lagla hali lag hang kana joga lubaila joga lubai ka bangla raja ba khanala ha hai in the manusia sarok batong le hey khibo nang tanggai hake sapai ngai bo bangla raja boni bokhro hai ke kafir hotel hota hake si khibong ni bokhro ba pesra jak untesi hai hake de sing bisas ma khainai tumo ha o tal no bo naisik lai de jang khono tal no khono bai khade lukorok honai jang tal no bo khono lai de Araniyo bufang bedai kebai hai khaye jengnu kaha ke nai sagi nai ngena jeni borok tomai salai bono guru pokhi raja musuk thino sagani hni thangthani sagi balai thangthani yo o ha bosomoti jagaro liya aro thang klai bai chaya nayo aro boro jagaro joya Bufang Sakha bagi sanaya arabuzra zagarozaya. Ho tal Sakha thangai si ab bosok kathina balit lange masai si. A zorao si bo a buri phang wo bafro si bedai bai. Hakasi talo ta buri phang bedai baija. Hai hanai salai. Abo ba tal engkha arniyo pathor tong. Uthuk kathak sini ha hai de tong. Abani sampli si ara kono bufang si kre. Boro guru pokhi raja thangai suk ai sukro balai thangai ara musuk sa nai proba bedai bai tong nai bo. Bufang si kro zabra si kre. Ge haini bangai. Jeng hai dormo khlailaibo. Rasniti khlailaibo. Japaniti khlaibo. Silaya ni busia nangnai bile. Angage bu sai thangka CPM ne amalo bahane jaga wo army camp TSR camp ro sini borok ro no hai borok ka haro no rongui so kha bugui to kha kabang ma thibe jala hamle kabang ma jelo choja bai kha tabok sana o central jailo ang horni choja phro jottobai malai kha kabang ma kuno amokre case kre hai ne tilang thangi roi soi tong da bai bumma bu phabai ka buhui bu sabai ka tini jora yogya khoga
40-50 বছর কাই দङ ओंखे अमु हायखेनो जेकुनु सरकार फायबो सोबा जोंनि बागै मा खालाय बुनो तो जों सि नांनाय बिले हा हाय बा जे बफायलांफो फायदे एमएलए बासालायसिनाय फायदे मन्त्रि बासालायसिनाय हाखेरलायसिनाय हाय तांबाय जासोदि आं जोंनि जनसाधारण न बां कया मुसुगो सिया सिलायानो मुसुगो धर्मंबो हायनो राजनीतिंबो हायनो जों धर्मनि कक साखांखे पाइले मैया हायफानो जेटा लजिस्टिक लजिक न किसा नायसिगोनाय दि हि हममानि कक्स ताबो फाइबिसदि धर्म न तुइ किसा न संखाबा अमनो कायसा आं मा साथिसि आनि बाबा थैला आंगा आं माथलु माल खोनाय सिलै मा पाइला तानिल मा सिलांबो बाबानि जे पाप खायमानि के आनि बखर साखा तंरु पाइला हायदो आनि खोनाय बिसिङाव पक पक हे तंरु पाइला हायदो हायदे मासि हायबिसदि खापलाय मा आसलिया मान समैसो मासालिया कामानि सायसे हाय दुति गांसा केस मा तंसने जस मासिन के सांग मा फासे ईश्वर न मांगनि दे हाखे दे धर्म तम हा ईश्वर तंमंगनो ननो हामक्रायनाय निनि बां काहानाय ननो हाजागो हंखलाय जों इंलिश रक बाय होनो गॉड इज लव कायतर ईश्वर उनका हाजागनायसि बननो दुख कष्ट रवै ननो धर्म खलायदि होयानि दे बोलनो बखाय सिलि रगराखा हायबे पायाख न रि सुयाखलाय मारखा मासिं गसंफ रि सुमलिया मांस मैस मासालिया गोबां माताखौ बुखै मान नांलिया जुता मा थुलिया ओ साजा बायदि धर्म न मानाय हायदे न अमु हायखेनो बसागनो कष्ट रवै रांरि सोबायै न धर्म न मान आं परित्राण माना हेबा रां गोबां मारो हाय मा खामु बले हे हा रां बायनो बर परित्राण मा बाय खामलासो गोनां गोनां र खायमा खामो न हायनो बागैनो ख्रिस्टियान हिंदू न आं हाया सामनि कग्या किसा लजिक नबो जों नायलायसियानो नै सामनि कक्सि बनि एग्जाम्पल किसा सासेनो ताकु बुखरो नेरानो ताल थाजले जादे बुद्ध धर्म न किसा सायखना रसि जरा बुद्धिस्ट र बुद्ध धर्म खलायनाय रबो आ बोथारि चाया तक बोथारि चाया बैनो से बोथारय आनो से रिहयसे आं से आ बोथारि नारस ब बोथारि खायबा पाप बोथारि चामाया ब तमा धर्म अंलां ब बैनो बोथारयसि बसासिनायबो अम हायमा हायदे अ हासाकाव ख्रिस्टियान र भय आनि आ बोथार जाग्रा दे नेरल जेफा खलाय हारे मुसु बाहासायबो हारे सै बाहासायबो हारे जेफा सायफा हारेबा जोंला मास मा बोथारिया जोंनि धर्म अंख्लाय आना बोथारि रफे जागा हाय जोंसो थां बोथार मारैसिता हाखेसि ओ बुद्ध तुम हाखेदा साजाक तुमदिर हा दफाजिरि तब ख्रिस्टियान र मुसु बाहासागो सै बाहासागो तके बाहासागो जों सालाय जाओ हाय चामुंनो तैसि जोंखे कलग लाय दंसि हाया सालायसि कलग लाय दंलायसि धर्म बेदाबेद पलिटिकल बेदाबेद न तैसि कलग लाय दंलायसि हायफोरा आं सान मुसलमाननिफ्राय ओ धर्मनि हमन अ सै बाहासानायबो मुसु बाहासानायबो जोंनि बर' ख्रिस्टियान याफानो नाबाय मालिया बोले जों मा मासा सालियाव ख्रिस्टियान र अर त्रिसा तेलमरा रेलो मुसुक ट्रेन फेरेक लांला हाफो हगे ख्रिस्टियान रक सगया सानेसि हिंदुनि सराय रक से तिलां थाङै याथाय यथै बक मसासि नगुलियो हा आबो कि धर्म सयं बहायनो जों मसे मासा सालिया बरक से सगां तक्तरि चागो जेने बागै के सिकरैखा ब धर्म बाय खाजाया
samung numung kan mungbai ishor jengno poritran romaya hazagmani bisinti romang ani bagaiनो जों धर्म उनथों राजनीति उनथों गथ' खेवासंनाय बेबायदि ताखौ बुखुरो अमक कायसा आनि कयमोन बे कायसा मुसुकमानि खोतोंलाव सा बागलायबो साख्रि कायसा रलायबो वक मासा रलायबो तीन खुंसा रलायबो ब बीजेपी ब मथा ब सीपीएम ब कांग्रेस नि हलायैसि ओ किसी सा रजाकमानि सासे जोंखे नस नालायमोन रतो रजागियानो जिनि जे नांमानि जराति तो रजागियानो बरंनि नांमानि बारानो किसी सा बखा कयबेयानो हनै रहजामानि सासे ओ ब बीजेपी ब मथा ब आईएनपीटी ब आईपीएफटी ब कांग्रेस हलायैसि बनो सासे बागलायना मालिया बफ्रले बखा हालायसिनै बासा बफ्रले थासानि बखा सामों खायसिनै बा नों बीजेपी नि साख्रि कोटा सफायला हांते अमा आं खुला खुलि सबाय मा सासिनाय हायसि ताखौ बुकरनि थानियो निनो आं कया मुजुगो ताबो साख्रि कोटा फा सफायखा गाव सभाव 15 टा 25 टा सिमा तो माने हाफा नोंनो किसी सासि खागे 15 टा रय रहखा निनि बीजेपी ख्लाइनाय नि ओ क्वालिफाइड सिकरे बिकम करे बीए पास करे तां खायखानि र जिनि बीजेपी ख्लाइनाय थानियो करे खांखबा जों किफिलि सेर हसि ओ ताखौ र निनि गादानि मथा खायनाय आईपीएफटी खायनाय कांग्रेस खायनाय न रय रसदि नोंला तालाके किफिलि रह थांलांबो लोन फैसिलिटी 5 हायना निनि सब्सिडी नि लोन फैसिलिटी 5 हायना अमहाय नामानाय करे रां जमा रय नामानाय करे आनि बीजेपी ने आनि मथावो नामानाय करे किफिलि रह ते ओइनो तंले सीपीएम खायनाय दङ कांग्रेस खायनाय दङ गोबां मा खायनाय दङ ओ ताखौ रनो आनि ताखौनो रदिबा हाके ति साजाक सिनाय नमले तंमुंनो वानसारा अमहाय खागलाय मुं तंखा हांखला 60 लाख नि 60 ज्यादा ताबोसिन हावा हाफाजा बरक नग नामा खामो बरक साख्रि नामा खामो बरक लुनाय बाजार तामा खामो बाजार बिजनेस सेंटर गाड़ी निरनि बरक तंबो खुं साफा करै बिले आस गाड़ी नि ट्रांजिट सेंटर बस स्टेशन गोबां मा तंमानि निरनि खुंसा मांगे तंखमो बरकबो अमायके फारलायकेबा नों बीजेपी खायनो न रया कांग्रेस खायो रया सीपीएम खायो रया बरनबो करै इंखामो फारिया बरक नांमानि जागाव अंके बरक सागे जों जतोसि ए उ साख्रि लोन टोन बिजनेस सेंटर जेफा खायखानोबो बरक अमो हायखेनो रलायो निरो विशेष जायके फाइनै फैदा नर तीन कसै थुं तंनाय र थालै बुफां टक व्यवसा खायनाय र बरकनि सि पावार टिलारबो दं टमटमबो दं नगबो दं अमो हायके फारलायखौ बरक नामाय आं खामोनाब्ला ताहि बहाय ओ काहा तमनो के जों सोलोंना आं अमसे आनि जतनि थानि कयमो अकरा मंत्री एमएलए जिनि जनसाधारण ताखौ बुखु जतन थानि आनि कयमो ओ धर्म नीतियावबो अमो हायनो तंमुंनो हायफोनो नों साजागलिया हाजागलिया हांखलाय निनि नों खलाय तंसिदिबा हा नों तमानि बैनारो बादा ओंसिबा बैनो बादा ओंइता बाजादि नों हाजाके निनि न खलाय दं फायदि कायसा एग्जांपल बनोबा सासिनाय गोबां मंबरक सियांनि मा आयां उदयपुर जमातिया स्वराय खरबसा थैजाला हंकेबा बनि जागावोनो ब हवा बसे नों आरो मा फया हनै मा खसाला हामले पाल मिलाय थाङो
आरोले बसों नेरो थांसा उंगलाय मा खानाय पाल पाल मेली थाङै निनि जागाव बुया बबोनि जागाव फजाला हा हायबासे पाल पाल थांलायै खरसा देहि गोथैनो मा खरसा लायला हामले हखलाय आफ्रो डीएम रो मा थांजाला हा आफ्रो डीएम कक थाइसा साखा निरबा ते उन्नतिनि लामा रवखे Mwngsa de waso mung kerikha संgle हपुं सापुं बाहाके सारनाय बाहाके तैक्रियो तैपु सबैनाय साकिर कैनो बाहाके साक्रि रनाय माइमा सायां तोमा जों ताके थांपु सबैनाय अमनो तैसे जोंखे चिंता ओ हानि बागे गोथां तंना रनो सितै जों चिंता खाय कुलपाया फुबायमाया मुक्रिमाया नरबा गोथैनो तैबा हायंलाय लांबो नरनिबा मोंसा चिंता दे करिखाते वासो मुंका हानर थानि करिखादे हाय हनै डीएम सानो मा साला हायनो बागै धर्म फा खलायदि राजनीति फा खायदि हायदि बासं किसा कथुक वा सलायनाय ताबो हिन्दुनि बिसिङाव बहायनो गोबां मा बनि नौगा दावनो सकनाय दंबो बनि पारा बिसिङावनो बनि नौगोनो सकनाय दंले फातारा रहाया थायो गोबां मा दंबो कोनो प्रब्लेम अंलाया ताहे आगले हिन्दु ख्रिस्टाननि आरसाबनो बेदाबेद फायलाय थाबा नगे अमतिरनो तैबो हायनो फायदे आं गयान मुसुबो जतन ताखुबो खरनो वासोवै नायजादि बुसिगि नायदि हाय हने आं जतन गयजावो हाके आसखायै नांगौमानि कक लामरकनो लोकनि हानिमो बिन्नानि साइटका शेयर खायनि साइटका सान बेले बेलेखनो खाखांते हांजों नयखरो ओके नाय टंनाय खाजानि मारसुन किथिं सं नर अवश्य नुखना कना साताम सानाय नाय जों जेत नांसुगो आबनो तिखे वानसुग जायगा गाहायनि दङ जे जागाव मटगै दङ आरखे पुग जायगा गाहाय मा दंसु गावले कुइनो आं खरकसा मेडिया पर्सन नङिया आं खरकसा ऑडियंस जोंनि सिमो सानाय मोजों सिव रिएक्शन रना मोजों सिव सारनो बेले बेलेखना हामबाय जोंनो मकल फियोग्रमानि बागै अबो गाहाय रोंमुंनि कक मुंर सिमुंनि कक मुंर वान सुबजाकनाय कक मुंर ओराम ओरामनो नंनि थानिबो तुबि फायनाय सयावै नाय दंनि ओंखाय सारनो जों गोबां मा जरा रमै कक बुसालायगाबा सारबो लेंजाक जाखना अमर मोटामुटी इंजाखा सागमां मा आसक जाथाया सिजन न नाय बिनि थानिबो किसा जंजार दंनि बसम पुलावनो साखा पाइ थाकनि ओ संमो सारनो ननो अबनो संनाम संसिवो आसक जरातै जेसा जागाबो सकलक जाकमा गलक लायमा ठकायलायमा बुजिया उमा मिलिलाया उमा अबनि मेन कारण ले ताबो ने नों मने खाय पाइ थाकनि अजराव जों एडमिनिस्ट्रेशनाव जों किसा वासक मुं रोंयाना जायाना हनै नां किसा सामुसुबो निरक ताको बुखुरक आं निरनो कयो निरक ताजले जादि वासक मुं जे पावार यूटिलाइजेशन जों मन्त्री रक गोबां मा मिस यूज खायो पावार न नांमानिगो थेपारियाबो दं हायनो बागै जों मन्त्री एमएलए नि जरावनो ओ पावार न जों यूज खायनो नांगौ कायसा एग्जाम्पल योगानि हि सामानि साधारण तहसील से जोंनि यागो जों नारियाखौ आरो एडीसी नि पावारनो एडीसी नि बिसिंगनो तहसील नारिबा बाहाके आं पावार एडमिनिस्ट्रेशन पावारनो साइट और आं थैला आनि ताखुक थैला एडीसी एरिया नि ताखुक मासा थैनानै तहसील ओसि थाङै जेनेरेल तहसील ओसि थाङै डेथ सर्टिफिकेट नबा अप्लाई मा खायसे बसक एडमिनिस्ट्रेशन जों गलगैता नाय बायदिबा खागो
ব্লক অফিস যেটা উন্নতি খাইনাই কল কংসা ফাইবো তকসামাসা ফাইবো চাকরি কাইসা ফাইবো ব্লক অফিস থতে ফাইবো কারণ এডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম হাকে ফাইবো ওনকা আ ব্লক বইনিয়া ফাও বনো খাগি তৈ ফেরি বন্দিরনি এরিয়াও असु पपुलेशन हंखेनो जों ब्लक एरिया न खागै नामानो गवर्नमेंट आबनो रूल्स नि मते एजेंसी नि बुबाग्रा सामाने कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हमने बेबाक मते रो खबजा बरनरो थांके जों कक सारा गया कक सामाया जोंनो दाम रया सिनि कक नाया हंखे जों खागै तय फिदिबो सिनरो तिनि सागजरा तिनि एडिसी एरियाओ काइबसु ब्लक खागै तय फेजा सादिया जे एरिया वो तमुनो ब्लॉक खागी तो बजाक तंग खांखे आ एरिया वो किसाला डेवलपमेंट होनाय हाइफानो तबो बाहाके खागनाय बनो निनि तहसील बहायनो निनि और आसायमानिसि और एडीसी एरिया वो आसायमासि हावेबारि तहसील जनरल से थाङै नों बार्थ सर्टिफिकेट अप्लाई मा खाइसि थैयै बहायनो अमतमा तमुंबा एडिसियो खलायना बायदि आबो बाहागे आं तासाना जिनि voting center इचार बिलो मारयो ते कायसा अंके गयना बिल आयं 3-4टा कारण तो आरो हंके जिनि बरो रो कायसा अंके हासाल जागे कायसा अंके गाड़ी गुरा थांथोगिया ते कायसा अंके बिरिसुबुरा हिमेया ते कायसा अंके वानसा तौसा नि नान हि किरि करो उंलायो किरि जागैबो थांया दङ हाय खायो भोट कहां के रमाया जों जे सालायो राइट टू भोट नि हलायो भोट मारनाय भोट रया के साखरि माया हलायो अमनो ओ कारणे थांमैया ठीक थाके रयमैया किरि जालायो आं 40 बছर ट्राइ खायखा सेगानि बांगो सेमालिया हाइफानो अरनियो IPFT and BJP government हाइफ्रो आंबरो हामबाय मारो आबोनि बागैनो आं सानि थांमानि के BJP फखायदि IPFT फखायदि मोथा फखायदि रूल हके रूल आबोनो आं फुनु रनि नायमानिस आं सिथि सुइखा आं एज ए सिटिजेन हिसाबै आं सिथि सुइखा सबब गवर्नमेंट दं BJP and IPFT गवर्नमेंट दं रुलिंग दं आं बरनो रिं होय साखा हायदि दागत सयरो देरनिया अम चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नो सिथि रहदियमो जों ओ भोट सेंटर नो अरनिया चिनि पारावो स्लायै तो हाय हनै सुइजा ओंका ताबो आं IPFT बखाया BJP बखाया मोथा बखाया हाय इन जनरल के आं ताबो नाव आसक तंजागो हट नों सुइमाना आं अम साजाया नि होयाबले जेहेतु ऑल चिनि जनरल चिनि दफानि सि हामग्राय हंखलाय बसाजागला हा सयरलायला हाबर 15 दिन नि बिसिङो दिल्ली नि सिटी ऑर्डर हजागला SDM सा SDM BDO DCM खाबरुमा फाबि खाबले DM र निरब तो माननाय ओंका जों अरनियो बुथ सेंटर नाय जों अरनियो इचार बिलो थांथ'या गयना बिलो थांथ'या लामा बका हांया conveyance of feasible lingya okay there are security problem also हानि बागैनो जों अरनियोनो जोंनि बुथ सेंटर नो सेरदि नै जोंनो साजाव इंडिया गवर्नमेंट ऑर्डर रहका खाबरुमा फायका ताबो थांनाय लोकसभा इलेक्शन नि चिमि और पारावन सिन बरो बुथ रबायखा किरि करो नांलिया गाड़ी गुरा करहि था नांलिया लामा करहि था नांलिया हाय खलाय कजां कजां बुथ रबाय अमो हायके चेंज खलायमान बो हायकेनो सिनि जेफा प्र अमो MLA रक तंनाय रक मंत्री तंनाय रक
Sini o block office no daite khagi rodi. Nini tosil no khagi rodi. Nung tosil no khage. Tini sak jora 40-50 bosor. Amo jorib khaije gya. Land record khaije gya. Khlaidi hisadi. Khlaija gya hangke. Jeng constitutional solution no thandi. Jeng tama khaina. We have to file a case in the High Court. And then we'll move, jeng jati satisfy yangke, we'll move to the Supreme Court. Hai khlai jeng mathang nai. Borok jehetu jeng no roya. Jeng bulai, jeng to bulai paya kiringan bangsi khaya bele. Bui borok kabang ko hi nga baisi kirim baisi khaya bele. Jeng constitutional solution ni bising ti thangnai ta. Tangai jorib khaja 40-50 bosor. Jeng file case kanai against the state government. Boni pore sakri tangi 60,000 rozaya jeng file case khana against the state government. Hai khlaisi nini samung numung krini sakri krini bebak lama solution of phaine mile. Hai ne demand simi khlailai tongkha yang Mwngsa khaijarliya. Hake ungmaya. Ang salsa sade Sakha samaya. Alexander the Great hojake. Bobu hai ne jaga jaga thangoi jotono joy juddo joy khlaye ha na hobaila. Haifana bo good administrator hojagliya. Pangisa sama tani bo joy khlai kemang klangkha o hano napioka yakai klangokha te kaisa desno judor lai joy kha yakai klangokha hangke ba joy khlai klang simi thangka boro basa phege boro ni ichati boro rule khlai thik bo haina jeng bo haina hai demand hin salai simi tongo bo hai administrative system oske jeng lamango sophaya abun bagino unnoti nya development yang to te kaisa phaide ang samu jumani ke borok ADC area no demarcation khlayo kha CPM ne amala ayang mandai bai khayang telamura tei khaye yang ya hathai boromura hathai se bakhogui ma phai hai klaisi chini yang plain and hills bai ke khaye si borok demarcation khayi roiro jeng bono bahaina jeng khagi naman tabo power tong montri mothani tongu MLA tongu BJP ni tongu IPF ni tongu tabo jeng omo hai khaye nadi Krishnapura constituency hongke jeng ara bon ma royo kha jeng bor bai Mwngsa khlailai meya hongke jeng bono pass ngani hongke jehetu bor kabang ko bule jeng te pass maliya hani bangainya tabok niro power tongsane jeng power tongsane joto busia nangna demarcation khai bhage khaina yang khapar tei khaye mor para dus ki khaye yang kakrai sora tei ke yang mandai tei ke khopdi sim borok simi khlaita hongka si bosung SD seed man piona borok ba wansa bangrore ar ne sobai general hiroi rofioka haike si borok sobai bile inga borok fatar hani phaimana se haine botarli soti sagai se general seat khlairo okay abono bu chung challenge khaina o constitution demarcation no khaine to challenge khaini se nai you just write a petition je or yo chini demography be kathaya geographical be haine katha sogya jang haine bangai omo hai khlai chini feasible chini security ni question ni bagai omo hai ke no 29 constituency assembly no hakes no khagire de soire de jeng power tongsani na niro ngai jodero niyo ko Sakha hangka DM SDM ko Sakha niro power tong niro sana yes omo thik omo hai khlai ba ke sadi hai khlai si nini hano bunu khobui to bodi nini office unnoti lamano bu block no khagi toi phai sadharon income certificate ni bagai niro bisas de sas hamaya dorkar nangke ano telephone khaidi hone ang sakang kabang ma sop o
arwar certificate panchet ni si basa tal tharo kawo rozak jaya niro waso ne di imagine